Kanang bayaran atong gikaon. Usa bayad pero sabi. Mr. Milk duha. Labi sa, unsay flavor yung gikuha? Amo sa flavor dito day. Oh, mango o apple. Dila ka Mr. Duha? Duha. Duha ka bo? Unsay flavor kay? Sulat na diri. Apple din sila na. Kato mang hilo. Okay, sulat sa taas lagi kay Mars. Asan to kanang mangga? Asa to flavor ko day? Lagi mango. Minggo gani, minggo. Artist di mangga minggo. Puti kay kulera. Siguro na kamang-kamang. Puti kay kulera. Para tani ulit sa adlaw nga nagtutupong lubos pa mo. Yes karule. Mo din silba ito kinako mangkonili sa dito. Mao day. Sa kayo. Six. Opo, mangkonili sa. Puti sa kayo. Lilista na. Mr. Milk duha. Okay, pag-arsa ba? Sige na, ang sa to, duha ka Mr. Mel. Nya caramel tapos nga kuan ice cream. Cornito ba? Cornito. Cornito caramel. Cornito caramel. Ah. Nagpila man to. Cornito. 30. 30. Oh. Nya dalandan unsa kay ngalan tong ice cream nga tag 12 rosa? Ice cream na tapusin. Tong kaunon sa iro ba? Let me tell you now, all this. Itong kuan, melon. Ako kumilon day. Ako kumilon. Melon. Kumilon. Oh kato. Watermelon. Hmm. Melon. Tag 13 man to. Oh 3 sige sila Ah, taman. tag 12. Sila ganit tanan. Tag 13 man. Tingay to. Ice cream stick. Ate sa melon. Ice cream melon. Ano ba isang tanong? Watermelon. Watermelon. Hmm. After. Di. Watermelon. Ah melon lang ibutang ay melon. Melon. Hmm. Okay, pila to? 13. 13. 30. Pila na kabuk? Opat. Upat ka melon? Saray. Ay, buwang. Yan. Sa tulo, tanan ka item. Mr. Milk pila duha 24. 24. Nya Cornito, 30. 54. 54. og Oh, 67. 67. Melon ice cream, ora. Pila tanan? Nana nimo 100 mayo ka diha. Kinanood, lahi mo ka. First na, nagkumubay dito, Mark. Asa ba? Ay gatos kapen ra karon. Ako. Butang dandi asa na padong dugay. Ha? Amo tong dandi asa na padong. Pila sukli nako? Ato, grabe si RP bro. Adi madad motor ay. Mars, pangutan na daw si Alvin Mars, nung hingkamon sa kalsada ko din. Tama ko na ko nganon tol. Sabor, pataw sa putres. Ano sa nako? Yaluagan, yan ako rin. Bago lagi. Balik mo no. Asa palit? Ito ay, isakuan, tulog. Dalihan, oh may bunyag ito pa. Ito ba siya motor, Mars? Atoy. Yaan ka si Rosa. Anong yaya? Dali, akalaya to eh. Isabot na mo katumbay, no? Ginilaya. Doon man dapita pod. Siya, yun na ng kalsada ng di ka sa CBC doon, padong nakigawa. Apa do na mo uli dai? Adi pa mo sa CBC dapita. Oo, padong, parang may kalsada doon, nagkilit kalsada. Ya pi